Lele, Pikalan. Kanda pitharai karne ka pisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsi ukat no ma? Kasurkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pagkaway kaminsim kalong kabakordor. Kalimpung yelek ki bol watip kam kasik aside knockout football tournament arajar ponru wapelai da Lion Sports and Youth Affair Hamadan Beer School Mission Compound jawai da point no ko chawakun haga khatli tari uniu banai hewa umontri ka chnat Sports and Youth Affair ka sarkar jilla wailat miki shilla uwaman lew MLA ka thain da wan open hap perda hey amlang MLA ka clear riat ukermen shilla wa ki wide kani kalimpung yelek ki to ko wad sedang naduk ka khandi tari banai me WM ka arbenta wa kan thup ya ka veteran suwa ka open to all. Haka open to all da chimbenta li pau arta li kitim kadwa ki wapoy chaga yakun final to kayong i percha ya kadet FC. Haka veterans wan na chipau li kitim wa chimbenta ki wapoy final to haperdi ka Legends FC percha ya ka sniper. Haka yakun final yong ki veterans wan da chimbenta de lang wailat miki shila naka tim sniper wa ukermen shila naka tim Legends hey wa ye nam job dara da ka Legends FC. Haka open to all one ye nam job de yo ka yong i. Kawa job haka veterans de yo ka ya ka song paisa wa arpa hajar tengka katwa ka rem wan chipa hajar. Kawa job one haka open to all de yo ka ya ka song paisa so pa hajar tengka katwa ka rem wan arpa hajar tengka. Ye nam man of the match yong ka veterans de yo da ute borswear katwa haka open to all one de yo Nikhil Roy Shadam. Ye nam top scorer yong ka veterans de yo ukermen shilla uwa de yo thap hadu chipa kul. Chua usdang gaya leki uwailan mki shelah wa kelam kamu kongsan da yero uya ka Lion Sports and Youth Affair hajrong ikin mo kerpang gole yaki bru wehe kiwa chisin kesengi daman ki yu bananam he yelek bol. Ong ule wa yelek ki sport na jrong wa man ka wa iye chay ikia man gole ka wi na galat kamay hagini kisengi wai gole ki lat yok hi sorka lada ye ura nam ya ka jela. Naite dapan kan mu haro u yaki kam wa ka sorkar le ko he to open ku yelek ki sport haki distrik wa pher ka jela na do ipin biang ki madan yelek ki wa kiwi. Argentin don hi hejing to waka sports kamtam kamodong ni ke sports to man go em kamtam bat na loru e go iye chaj e nang daman gale kam go wi na galat kamai hagani ke chukko kat ni yo ba i kamtam i ginong mi khmat ko bon hi ki be ki pa lene ki kon ro ki wan cha i to ki wan thu ya ka te employment lene ka ki ka khan ho ha ka por go man chwa ya ki sports person de em ka sports quota go 1% ko ye phi u la man la de chi la da represent phi ya ka states de yo phi ya ka te ka u halang ba ka te ka 1% u ya khun u ya kade ya ka te ka seat wo ha ka ni ka thu khi to kre tasnyau thu ni kam ka sarkar wo to du ka te ka 1% to I wasuk bon ne ki players ki wa da ra nam ra borom ya ka state ki yong i yo I myo lat ki lani bon sin vier no gini bhai le wo mem ka sense of security la da le ki bhai le la ra medal ya ka state le mem ka sense of security wo to nga daw yok khi yok khanane nei tei daw nei liang yong ka sarkar da pass ko yego policy ko wa khut ki ka Meghalaya outstanding direct appointment policy wa hakani ka policy wa one le ne ka one ko wa ra medal ha ka national game ka Asian game ka South Asian game Commonwealth game Olympic para Olympic lada wan ra medal pi hagini ki any category gold silver bronze direct uyo kre sarkar pi mem kam deu tho exam mem kam deu appear mem kam lai karpat pi chief minister Henry directly do yo medal pi de yo la pa pi ye ka ki ka khan te gani man ga chibenta ngai skem ga encouragement ka jing emen sen ye ki players ki yong i ye ki be ki pa ki yong i khnang wo support ki kon ki ti ki yong ki wo pursue ki ya ka sports
ha kaching im ge yong ki but snya ku men khanai phi kam emin ni ka final yong ka football tournament snya ku men khanai phi kam man katte ka Meghalaya dang chna go ya ka football stadium ko he tam ha po India ko he tam ko so phao hajar thao chongดาวบนพี่กูอองไม่ก็มันสู้พาวหจาร์กูเฮต่ำไม่เตะเตะซอลเล็กต่อพระพาวหจาร์ให้เตะซอลเล็กมันต่อกับ dedicated football stadium ให้เตะต่อกับ football กำจุเละกับ athletic stadium จันยูไอพีเอ็มกับ football ground เตะเอ็มกับ athletic track แต่กระตุ้มต่อกับ dedicated football stadium เฮนรี่กับ dedicated กับ biggest dedicated football stadium ต่อมันก็ให้นี่ฮะโมคานูให้เตะให้ชิลองแต่โยลุตีวันในนี้ขมัดyo host ya ki national but international matches kamu dah sedang i hajaen kamu mankat ni